selanjutnya kita panggil ini ada grup Cinta Rebana dari Jakarta Pusat. Nomor berapa? Bang, sini kan. Up. Mana sih Andy? Ya, Hendy. Iya, Andy. Dia mauin Maulid. Oh iya siap. Beda. Ini saya begini nih, Maulid beda ya. Iya, maksudnya iya. Karena kita akan dipecah, jadi pasangan tingginya nggak keluar nih, soalnya dipecah-pecah. Maulid. Udah bang aja, saya mau call. Ini ada tuh. Ya. Yang mau call ada apa-apa? Ini. Pul. Sini Andy. Guru jadi. Bubar Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Allah ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Allah salatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina, fahtafat minhul budur, mithla husnika ma ra'ayna. Allah taqu ya wajaz Ruri, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nur al-aini, marhaban marhaban jadal Husaini, marhaban marhaban ya nur al-aini, marhaban marhaban jadal Husaini, marhaban
لبيك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف رسل محمد يا رسول الله وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah salatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Po, jadi sedih saya. Ingat engkong kita Ah, 30 tahun yang lalu, Bang. Masya Allah, jadi ingat engkong kita nih. iya, zaman dulu mah emang orang tua kita ngajarin ini Iya. namanya. Ternyata harusnya. Cangcingnya Babe ternyata ulama Betawi sangat luar biasa. Iya. Ini karya ulama Betawi kita nih. Mm-mm. Ya Bang Bahtiar, ini karya